Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu twihuse cyane mu makuru yacu. Reka tuyanyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe kuri ubu ikirimo kirahavugwa. Kuri ubu biravuga ko umutwe witwaje intwaro wa M23 waba wamaze kumanika intwaro ndetse ukaba wemeye kwinjira mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nk'uko rukomeje kuvurwa cyangwa se bikomeje gutangazwa n'ubundi biravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC biravuga ko cyakiriye abarwanyi barindwi bari bavuye mu mutwe witwara intwaro wa M23 baje kukiyungaho. Aha ni nyuma yo kubona ko ngo kurwanirira uwo mutwe wa M23 ngo nta cyo bimaze, ngo bahitamo kujya kurwanirira igihugu cyabo. Gusa ibi si ubwa mbere FARDC igaragaza ko abo yita abarwanyi bavuye mu gisirikare cyangwa se bavuye muri uyu mutwe wa M23 ariko bikarangira itabashije kugaragaza neza ibimenyetso bifatika byemeza ko aba baba ari abarwanyi ba M23. Ibyo abakurikirana hafi by'urugamba n'intambara bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganyishije nyine izi mpande zombi hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bahera bemeza ko ari ibingibi biba ngo ari ibikorwa bitegurwa n'abasirikare cyangwa se na FARDC mu rwego rwo kugira ngo igaragarize abantu ko M23 ntacyo irimo irakora, ahubwo igashaka kwangisha nyine M23 abaturage. Abarwanyi barindwi biravuga ko baje kwerekwa itangazamakuru kuri uyu wa kabiri Ukwakira 2024 mu gikorwa cyari kiyobowe n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC mu cyiswe Operation Front Nord, Lieutenant Mbuyi Kalonji. Uyu akaba ari we weretse nyine itangazamakuru aba barwanyi barindwi yemeza ko ngo bari baturutse mu mutwe twaje intwaro M23. Mu bavuga ko bitandukanyije na M23 rero hakaba harimo uvuga ko yitwa Irangi Mulala Eritier, yavuze ko ngo yinjiriye igisirikare cya M23 i Bukavu, yongera kandi ngo yinjirira i Mushaki ndetse ngaza kugera muri centre ya Canju aho yaje gukora imyitozo itandukanye ya gisirikare. Nyine aza gusoza imyitozo nyuma ngaza gutangira akazi k'imirwano, ndetse avuga ko ngo yaje no kubona ko atari akazi cyangwa se atari kuba arimo ararwanira umutwe witwaje intwaro M23 ngo ndetse uhungabanya umutekano w'igihugu cye ngo nta nyungu birimo, ahitamo kujya doko nyine aza guhitamo kuvamo ngo yiyunga n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse ngo uyu ni umwanzuro yafashe awukuye ku mutima. Yakomeje avuga ko FARDC ngo ariyo yamwakiriye neza, aho ndetse yavuze ko ngo baje no kumuha aho kuba neza, ndetse ngo akanashaka abandi basigaye muri M23 nabo ngo kwihuza n'aba FARDC. Nyine uyu yafashwe avuga ko nyine doko nawe ngari gusaba M23 ngo ko abayirimo bose bayivamo bakiyunga n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Gusa FARDC yavuze ko yavuze ko iriya ngo ari intambwe ikomeye yatewe n'aba baturutse muri uyu mutwe wa M23 ndetse ngo n'abandi baturage bakorana nayo ngo bizatuma bacika intege nk'abakorera mu duce twa Matembe muri teritwari ya Rubero. Lieutenant Mbuyi Kalonji yakomeje avuga ko hari bamwe mu bavandimwe babo batangiye ngo kwitanga cyangwa se batangiye kwifatanya na FARDC. Rero akavuga ko ngo aba bari barimo ndetse n'abari barinjiye muri M23 mu gihe ngo hari agahenge kasaba amasezerano ya Rwanda. Yakomeje kuvuga ko rero uyu mutwe wa M23 ubu ngubu wose ngo waba ugiye gusenyukira mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kubera ko wamaze kubona ko ntacyo rwanira. Avuga ko ari intambwe nziza mu gace muri aka gace nyine ngo mu rwego rwo guca intege uriya mutwe wa M23 mu bice bitandukanye uherereyemo. Gusa umutwe nk'uko amakuru aturuka muri Kongo yakomeje kugenda abigaragaza, biravuga ko hageragejwe kuvugisha umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma, gusa ngo nta kintu yaje kubatangariza ko yababwiye ko yari ari muri rwinshi. Gusa yavuze ko naza guhuguka aza kugira icyo avuga, ndiko bagasesengura neza bakareba koko nimba ari umutwe witwara intwaro abo barwanyi ari umutwe witwara intwaro M23.
reka rero mbashimire aho muherereye hose hatandukanye, ndabashimiye mukomeze mudukurikire kandi mukanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'uri mukoresha, maze muzajye muba aba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5.